Governo Fong Nebe, povo fofiar atu ukun, hodi lidera governo da sia, presija halo mudança hodi buka hadiah povo nyamoris. Situação lebih ke seidar ya halo mudança atu buka povo de dia. Mudança ne conforme situação atual exige. Ini ita hotu ini dah. Kalau uluk ya governo dan agora hotu dan ini tambah ya covid ya problemas impasse politika buat sirak ni buat hotu estagnat. Mau ai kudeke. Então ida fome saat ita espera kata hati situação sini ini Oisan halo mudança no atau povo ne bele moristia o criar meios ia ambiente ia railarame atau ela investor sirwai. Kita haluhang like, comment, subscribe, e no mosh bele faz tutang.